Чуваш ендре туризм вали руна шулебе маршрут ергелешін. Ана кана шуладыр сындерварри Куславка едеріне хулызем урлахывымы балартна. Шана май візінде хына шуржизем ұжашын. Шик зықлы ялзыне шак маршруда кірдестірлевлі. Шубашкарын сынзыбаджеде самай ұжынмала. Тепленрек Вероника Павлова сюжетінже. Тинже бирен бije байла, леш тинжерендірат, шу тинжерендірат, ада шульди тинжерен. А майывыш візене вара пірлештерзедірат. Людмила Семенова хальхадрзема сталама келешмеш кашне габырлыхын хойын вұртынлығы бұр. Онан лана стезен чевашсен елы ергене білмелі. Елемлексем дума нация культурибе кызыкланны хистене хере. Кабылықсыне юратны май, эбе хам чеваш кабырлығызыне шакса шүрешін булдым. Бұл шоғышын депадикшерін вейланза бычы. Анжақты хам бали кележегене балазым эбе тубаймарым халичен шауын бада убышкабанде тума бұшларым кабырласы. Пирин яд омла. Бұл диалект сымайы тури чевашсым панул мине омла еші. Омла дененде урах ударенебе бұл шириплензе юльджи. Шагышре Людмила Семеновна можере хавхаландар задырать. Волчила жул терле демірбе ішлет. Хали Людмила даунын шухышызене бұрны жагертме бұлыжать. Чеваш ережізембе кызыкланна май руны жүлебе проекта худшынмағы мұлана. Хастар жамрыксе. Паян туристене лертме шымалмар. Буян историбе кызыкландарны шешші делексір. Шенелле шлемелле. Шагыдыва датса барастелебе деп хулара ядарлысы стигергелеріш. Пуғыннызе мұшканзене пайланза хоназене илердесібе терле зеню ганаш хадерлер. Руны жүлебе проекта лес пузанын багелі жүлін хузан чиранлық да адал леше не адаландарашын. Самахмай юғаншы вурлы ганат шүліхі вашын тада үттіде. Канмалы гон вырзарни гузинде канма синзем доша катаджем самы пыцер канцер эшленик үшін ибір да пұрында лодочный станции. Ады зинде шүлеген синзем лохайын яхты зине, лодки зине вырнаштарза упрама майбулчыр. Шактеллевзене Шубашкарды Йоханжы борджин директоре бурнышлашынах проекта хадерлеме специалистене явыштарны данде. Адыл херренче пулыш скульптуры неде вырнаштарашын. Шагын берге Чеваш Ендрей Шарбаденец флоджин ветеранезен бірлежівін ердюже Владимир Крюковский замахус катре. Унзыр бушне ыттылаптық сенеде хотлаладашын. Теслі хрень хузанга яджиле культуры герменебе юнажар радио вышкибур. Кувол хуларе чешюлле вырынденчен біре. Унда планетарий худаярзан аван болмала дереш. Паян республикаба тулын балаштараган курав центре жүк. Ша вғытрах агрегат заводчын цехизема халехлараща. Унда шыне учреждений тергелесі біргеде галашреш. Чигызыклы руны жүлебе проекта Чеваш енгінамар үтті регионземде худшынаща. Руна шакшулинже эбір варинже, центринже, палатрычкунда. Юнажар бардвазем, да тударзем, пушкарцем, да үтізем, кировсем был. Шамба, Шубашкар, кунда варинже тума булдарни был. Пирин шак проектпа іштегензем, Мускава, кызыкландарма пулдарни күш кередех. Туристене мінлелерде Сибирге халі үтті район хуларада жұқышлашы. Палыртныне бұрныша кертме чылай үкша керлі. Шавынбада жагыже услам жезіне явыштарастелевлі. Пуре 6 миллиард тенге инвестиции ғывма балыртна. Чеваши Вероника Павлова, Святослав Петров.